voini me ni som pathum kum sang ni som ni paruk nilai ni ani a in zavain si baile vekule Strait of Hormuz bula United States ne na ingkai noi be na thlengwanga liam tuar Islamic Revolutionary Guard Corps member pasari anthi ti Iran chuan apuang Strait of Hormuz bula United States sipai ti ne na ingkai noi indona le be na thleng nia soya liam an torwangin Islamic Revolutionary Guard Corps sami pasari anthi ti Iran chuan apuanga hetu puan hi hetui pui kong poimo taka boruak asan lai taka ti chuani a hemi hmuna longte indo longte le tuipuya chitla te be na chungchanga Tehran le Washington te chu ni reilote tangkhan anin puton na sale ni Iranian sarkar mi le sa te chuan he thi na hi United States in he biala Iran ne na ingkung kai thil te le an tuipuya chetvel na te abe wangani ti inan soi Strait of Hormuz hi khovela oil kalkong poimo berte zinga mi ala ni renga chuti lain sipailam in kara indona chunjom zel wangin he boy na hian bial chungzaw jok akang ka yang ti hlona ati zwal chhozel ani Iran sipai pakhat chuan Israel in Iran ram chunga arukin munpuyan khwar ni ina soya he muna tang hian ron manga beinan kalpui thin ni ina soi Israel tana thuruk la khom tu pol Mossad le Israel sipai te tang dun chuan Iran ram chunga aruka chitla turin munpuyan siam ni in tarlan ni a he an munpui omna tak hi Iran thu nei tu te point an la shilonia soyani kan thulak nei na tarlan danin he an munpui in thupatang hian Iran ram chunga an munpui mo te chu an chuin an beichina Iran ram chunga tange hian ral thuam chikhat drone mangin beinan kalpui thin ni in an soyani hengan munpui te hi thaler mun kil khor tak tak le munin thop bik taka te khwar tura ngai ania hemi tana chetla turin Iran thu nei tu te chuan chui chian na an kalpui meka he thila inrol nia rin hlelmi engamoza chu an man to ni inan soi hetianga ma an lareng chung hian aru ka chet na hi alakal chunjom zel nia rin ani a sumdo na mun le mun poimo venuluk ngai dang te po tuti shat lo tenan la beireng ani Kuwait drama man tok mi pali te chuan thilti chiat tumna kai noya Iran sarkar fir fiak pol IRGC nena inzomna an nei thuan puang Kuwait thunei tu te soidanin anram chunga man tok mi pali te chuan Irana Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC tia shat lar member an ni thon soya heng mi te hian Kuwait dram ma son na tho to sa te ti chiat le mi puite nun phung pa ngai ti buai chu an na ber ni thon puang bukani he thil thleng chui chiang tu thunei tu te ne na tanga report landan chuan heng mi rin hlel te hian an tumber chu ram chunga buaina siama mi puite chunga chiat na thlentir ani ti an puanga hei ba ka hian mun poimo bik te thural puinia ti chiat an tum thuan puang bukani Kuwait drama om Iran palai pisa chuan heng pu na te hi an la phachar chara hetiang hi nima se chanchin thar la khom tu Al Jazeera na tarlan danin Iran Ramadan siam tu pakhat chuan heng mi pali te hi an ram ven him na thok tu kal swal pal mai an ni thosoya an mani chwa an ni theinan palai pi sakal tlangin thei top chwa me kani tho soi bel bok he thil thleng wang hiang Kuwait le Iran ramin kar boruak athalo zwal li a abikin tun nai maya United States le Israel in rolna in dona ni somli chung oma khan Iran sarkar chuan fir fiak te chet na tam taka thlentira boruak ti chiat atum na sale tia pu an ni nuwa hetiang boruak thalo hi aronir chuak zui le tani he thila thlen nu hian Kuwait dram ven him na thok tu te chuan ram ria le mun poimo danga ven him na an thok khau zwal le a an ram lu ruk tumemo mi puitana mun ma poimo te ti chiat tum le an ram himna tana poi khoi tum te chu engtika ma an en liam ngai don loti an puang bukani Abraham Accords chuan Middle East chu Iran laka hlom thlenga tangin aveng him mek to ani ti in Israel sipai ho tu pakhatina soi Israel sipai ho tu lian te chuan Abraham Accords hian Iran ina atran pui fir fiak pol te chet na le missile laka hlom thleng thei laka tangin he bial hi ven him na kunga na poimo taka thok mek to ni ti in an soya Israel Defense Ministry in thil omdan an chuidan chuan Israel le Gulf ram te inkara himna lama tho ho na thangzel hian helai biala air defense system te thuruk in shilton na tele Iran le aaiwa chet la thin pol te do na konga malak na ati chak pha ani
Israela thil zir chiang tu tele sipailam mi poimo te chuan Iran hian in lei chin na siam thazel na tura in rem na te chu he biala an thu nei na ta na hlom lian bera angaya Iran khopui teran po in aiwa in dona le firfia ka chet na mangin he tangrual pol hi ti der thon an tum ni in an soibok tuna report tharlam takina tarlan danin Iran ne na boina chhualai khan Israel le gai from tangrual ti inkara in vena lama tho hona athuk zwal ti atar langboka chungzinga chuan he biala an tanrual pui te chu missile le drone laka be na tangan him theinan Israel defense system manruwa tile athok tu te nan tanpui ni in an soitelani neo conservative mithiam Robert Kagan chuan the Atlantica thuziak poimo tak mai checkmate in Iran ti ati chuak he thuziak a hian Robert Kagan chuan tun hnaya Iran ne na indona khan America chu siam thathi rualwin atlomani ti in asoya he hian khovela America din hunpo ti hniam le ni ati Washington chuan he indona an hlovanga thilthleng zui tur te hi athunun thein asiam thathei to lawani Robert Kagan hi tunge ni ti shelote tan ama hi Victoria Nuland pasalani a Victoria Nuland hi America rampon in leichin na khovela meiche thil ti theiber te zinga mi ania Democrats tile Republican sarkar hnuaya din munsang tak lo chel to thin palai hlun takani kumnga chuang zet Ukraine le Russia indona thlen chung khan America in anlaka policy adwan konga in nam noi na lian takani ani Benjamin Netanyahu chuan Donald Trump pachu thutlokna diklo siam turin anor luizel ti mi zongjong in an she thiama Washington khopuya ram shwai tu te chuan Israel thilti theina le an thu noya oman lo ema wangin Trump chuan Israel chu mai chana amo pungam lawani kan lo soito thinang khan Israel chuan Iran chu an mani ti chevek thei tu hlom lian taka angaya he wang hian khovel sumle pai din munin lo tuar don poni se poyan ti lawani Israel in Iran sarkar ti chha ta tumna lama hian khovel hi sumle pai har satna lu don poni se poyan ti law heta zona poimo ta ber chu hetianga boina sang zele khovel sum don na te hian engchin nge boina an tor theyang ti hi ni Iran in America le Gulf biala US sipai din munati chiat sakna satzia hi mi te hian an la shi thiam fam kim lo le a America le Israel chuan be pui thakin chiat na lian tak an then ngei mai ma se Iran point na takin an chang let ve ni Iran chan let na hian Gulf bial pum huap America mun ma le thil poimo te chu ti chena salhe a mi thiam te chuan thil chelhut zong chu dollar tluk le dingon somni pakwa chuang atling hial don ni an soya Trump sarkar hian he indona wanga an sum sen za thi akim changina soi chuak do lawa nakin hun zela an chiat na turle sumle payan sen tur zat an soilan ai hian ale tam takina sang don ani Robert Kagan a chiang to piang chuan ani hi America neo conservative sarkar in real bolna a mi poimo ber te zinga mi ni ti an shia ang heng mi hi Congress tana policy duan konga puitu America in rampon in leichina kalpui dan thurwal pui theitu te anni a China le Russia tanga Africa le Middle East thenga America thilti theina thedar tu te anni anin rel bolna le thilti theina te hian kumsom bi tam tak chung chu America thutlok na siama ngong an lo nei to a chu wangin Robert Kaganan wantlang shata hlomom thoron puan chwa hian mi te chuan an ngai puimo le thina achan chu America rampon in leichina foreign policy establishment chungrila ngai thatlo na lian taka omti atarlan wangani America le Israel sipai te chuan ni somthum pasari chungzet boruak lama tangin be puyan thaka he hian Iran sipai te ti chiain an shwai tu tam tak that ma se Iran sarkar chu atlu chi chuang lawa midang tlon tu zo ka tana tum chuang lawani Strait of Hormuz thunun na chungchanga Robert Kagan chuan Iran in Strait of Hormuz tuipui kong athunun hne hle ti awar le a heyan khovel puma energy mamo phuthu konga Tehran chu thilti theina na sataka pe a Gulf Rama state telaka thone ipha hle ni Robert Kagan chuan he din mun hi lo chamna thanga o kang hialina soya achan chu sipai manga ma alak theina chun apuma ramlak chu politics thilale ataka ti chiani to lo wangin Trump a sarkar tan ti ngaina to lawani khovel puma hung dan chungchanga he indona hian America sipai tharui chaklo na te anral thuam khol sa tlak niam zui dan te chu pholanga Robert Kagan chuan hetianga America chaktak anga langsi ataka derde ble si din huna anding tamai hian
Taiwan a China le Europa Russia te ang anmel ma te chu ati huai sardon ni ti na volok ani he in dauna hian America thil ti theina zuiral mek thule khovel hi din munthara ain thlak danglam mek ti aron tar langa tol chunga thil ti theiti chuan anma ni tuipui chau an thunun to dona Persian Gulfa America ro rel na chu lwa lanin atop ta ni ti na soye Iran ne na indona America ro manna a hlo chamdan chiang zokin longai thaila America in indona apum puya tlom hun hi ngai tua chua a har le a hetianga nung tolle siam tha zo ro lo le paljam the ro lowa antluk chhia thela om ngai lo khovel indo pui pani na thama salama khan Pearl Harbor Philippines le Western Pacific mun chianarap thak tak tak an to te chu anua an siam thale theya Vietnam le Afghanistan na an tlom na khan thiltam takati chhia in amana tawhle a ma se khovel puma America din munero ati chilhen chuang lo achan chu heng mun te hi khovel in elna mun puya tanga alat wangani Iraq rama atir lama an lo chamna po khan ruwa manna dangan siam wangin ti ziaw omin oma atopa chuan Iraq polong het veta a chenom te tan po hlo omani talawa chu biala chuan America chu thil ti theibera ala umzui theani ti hian Iran ne na anin ma chonna a an tlom na hi chu adana danglak donani siam that thei ani lawa mo mai thei ani heklo ama angkhan thilakal le thei to lawanga an chian na to sa te chu America ne na hian asiam tha in alia khu thei to don lawani Strait of Hormuz chu ama angkhan in hong thei to don heklo he tui pui kong athunun ta ka chuan Iran chu abial chunga mi poimo bera lawni a khovela ram poimo ber te zinga mi ani chhota ni Iran thurwal pui China le Russia din munalo that pha a America din munero na setakina tanhiam thungani indona thlop tu ten war taka America chakzialan tir tura anlo soithin chu athleng lo chiang le a he boy na hian America chu rin tlak lo le abul tran thil te poting ka zo lo ni ziaron pholang zokani he hian khovel puma hung lian tak anei chodona a chian tele amel maten America lo chamna chu anlo in siam rem pui donani The Atlantic chanchin bua nga event lo tak thuzia ka ti chua chuan Robert Kagan chuan America chu Iran ne na anin do na a ruwa man na kunga atloma hetianga tlom na hi tunlai chanchina anla tong ngai lo ni ina soye checkmate in Iran ti thupui manga azia hi achung thu wang mai ni lovin aziak tu wang hian nga event lo zwalani Robert Kagan hi project for the new American century din tu te zinga mi ni a Brookings Institution a mi poimo takani boka kumsom thum liam ta chunga America sipai te ramdanga anin rol dan tu ruwa manna siam tu mithiam ming thangber te zinga mi ani Iraq in dona kha athlop tla thina America thil ti theina ramdanga pholang zel turin adam chungin tran alani chutiang million chuan America chu chwale thei tolo na khura atlak lu tho puan chwa meu ta ka chuan rampon in leichi na boy pui tu te chuan an ngai ven nga hle ni Robert Kagana thil soiber chu April thla a inka hai puan ani ma ni somthum pasari chungot bawra ka tanga be puyan thlak le chu be pui thlak na chuan Iran hroi tu poimo tak tak te da tha in an sipai theina te chunna satakin ti chema se Tehran chuan engma hlo pha lova an sarkar chu atlu che chuang lo ti hi ni Iran chuan Strait of Hormuz chu akhara he tui pui hi khovela oil sem chua za somni vel kaltlang na mun ani a inka hai pon ani nu po hian helai mun hi anla thunun charchar ani helai biala energy mun ma be chiar na te abik takin Qatar rama Ras Laffan gas complex Iranin abe chiar te potela asiam thatle nan kumtam takangai donani hemirwal hian Iran thurwal pui China le Russia te chuan khovel pum huapa andin munalo chakpha ta hlea America rin tlang nai ro chu kagana soidanin na satakina tlaniam ta thungani America chakzialan tiranhekin he indona hian America chu rin tlak lo le abul tran thil te potling tla zo lawani ziaron pholang zokani ti inaziak Robert Kaganan hetianga US chungchang aron pom tamai hi thil thleng thar hlakani lawa thil chui chiang tu mi thiam dang te point hemi ma de atang to khan hetiang hi athleng don ti anlo mulok vek to ni February ni somni pariat kumsang ni somni paruka be puyan thlak masak ber ma po khan asang laka thil chui chiang tu le soifia tu enga moza chuan anlo zir chiana tangin hetiang din mun hi athleng don ti anlo mulok vek to ani Iran sarkar pai thlak tuma se pai be pui thlak ani re reng chuan lo chamna thanga anlu don ani ti in anlo volok to a
Iran sarkar hian sipai beina dozo tur khopin nget takin in rel bolna neya Strait of Hormuz chu Iran tranchan lian takani a man tangkai po an hre don lawa tin he buaina rei taka umwanga thil man sang chungchanga Gulf atanga energy mamo tu khothangram te sumle pai din munin atwana satbik tur thon lo soi to ani hengan thil lo chut lok te hi middelin khwa an muthut the angot khani lawa kumtam tak chung thil kalphung omsa anjir chiana tanga thil chiang sa ni zoka thuruk she tu ten he in dona in tran ma po khan thutluk na siam tu te ne na an lo the lut vek to ni CIA le athurwal pui intelligence service te chuan beipui thla kan phalma khan heng hlo om te hi an lo hai lang to ngei ti achiang tial tiala in dona chwa ma a an thil lo zir chian wan tlang sha ta apu chuak zui tamai hian thuruk la khom tu ten an rut na kala thutuk na siamani wanga anminga chha telve lawin tumreng wangin antiput roni na langa he hi thil kalphung pa ngai ani ve thomai shwai tu ten mithiam te ngai dan an nol saka antil lo soilok ngei ron thlendik ta ka chuan thuruk te chu wan tlang sha ta aron lang chuak le nge thinani America in lo chamna thanga an pen lu dan chu hetiang hi ni tundin muna hian America sarkar din mun chu thalo hle a hei indona kalphung zir chiang tu te tan chuan thil thleng om reng ani Iran chu sipai chakna lama tlom jok ma se thil ti thei jok din muna anron in bor chuak tatani hetianga om theina chan chu khowela tuipui kong poimo ber mai khar theina nei le he tuipui kong hi khar tura midang an vo theina wangani an ho tulu ber tha ani nuwa po Iran sarkar chu atlu chi chuang lo khaminia fapain amun ruak aron lo a sarkar ro rel na chung het takin ala kalpui chun zom zelani America in Iran in pek mai beisia ma anlak na khan Iran din mun chu ting het sau zok ani Strait of Hormuz chu ala in kharna hle a Saudi Aramco chuan voina he tuipui kong hi in hong le poni se energy sum don na kong kal swal laklo torun pa ngai le tur hian thlatam takalia mangai dona tun boruak anga boina umbel chunjom zelani ngat phei chuan kumsang ni somni pasari thleng khovel sum don na apa ngai theidon loti ina bolo kani oile energy thon chwa boy te thu thi har satna naran mai ni lawa khovel puma energy sum don na kalphung chu kum khoda hial tur khopina ron siam danglam tran me kani hemi chan le nan hian America po in Iran longchol na mun te adang bet ve boka ma se hi shemna thil mai ni a atak taka boina sukyang tu ruwa manna ni chuang lo tuipui kong thar chu hon pha chuang lawa Tehran somle pai din huna tlak niam tir pha ringot zokani Pakistan in remna siam tumin palai na thoka ma se beisi lok angina hlo tling lo indona an chol san lei lok tak wangle America in suma sen na satak ema wangin Iran chuan atan chan a song het zwal sawa hun kalzela antan athazok don ni inan ngai ani Iran in remna ta na rotna thara siam chu Trump achuan pom the ani lo ti ina lo hnol saka he hian an in remna tur thua an lein person hle ti atilanga chumai ni lovin an pani zinga tunge chakjok ti anin ngai dan po alain thlau hle ti aron pholangani hetianga an ngai dan in person tak mai hi a hlom hle har satna omsa hi China chuan aron ti zwal sau ani ber khothangramin oile gas an tlak channa chu China tan chuan honrem chang le thatakani a Iran atangin oila lak lu theinan abi karwa manna asiama inrem na engpo siam don se an mani tellawa ti hlotlin theilo din huna ain da buka chumai baka he tuipui kongpoi mo taka longte zalen takan kal theina tura UN rotna chu Russia nen tang donin an lo hnol sak bukani China tan chuan he boina hi an lok na turani wangin America puidu na an nei lawa Iran an tran tat na hi are mai don lo bukani tuipui sipai chakjong in thlawviau ma se tuipui sipai chakna ringot mangin he tuipui kong hi hon lui the ani lo Iran chu chaklo nuwa po drones le naval mines te tin abik taka than chwa an sipai te mangin longkal vel chu an lati buai theirenga apoi mo lai tak chu heng an thil man te hi amana tlom wangin tuipui ven himna konga sen so tlem jok dai seng ralin tuipui kong chu andang theitlatani Robert kaganange in asoyang hian America mi upoin atuipui sipai chakna zongjong mangpua he tuipui kong hi aven him theilawa longten him ti atiam theilo ni chuan le America sipai chakna me upoin he tuipui kong him na hi asiam tha theilo ni chuan ram dang chaklo jok te chu lo tangrwal poni se America lo chamna mun thawa hian an lo ting zo don chuang lawani Washington chuan Iran laka an din mun kher tak siam thatnan do thlan tur tha an nei lo hle a Washington chu tuna hian do thlan tur tha ommia lo nakara
a cheber ni si lo le a thaber ni chuang si lo thlan chhuah tur nein din mun khir taka ading mek ani Iran ne na inrem na siama Strait of Hormuz thunun na an kuta umzui tur le Gulf biala thil ti theber an ni tia anin soi chop chu America tan mol phona lian takani dona hehian Gulf rama ram dangte po Iran lama a hip nai dona chumai ni lovin America in himna tiam thin te chu arin tlak lo ti mel ma ten an hria chian pha don bokani chuti rualin indona tilen belero thil la takani Iran mun ma te be chun som zelin shemnan na tak pe theidon ma se Strait of Hormuz ro ain hong le don ti achiang chuang lawani hetiang hian ma la zui zel don ta se bial chunga boina lian zo ka chuak theya America ral thuam khol sa tlem to takte cho zo vek don ani America sipai ho tu te point ral thuam an tla cham tan hle to ti an lo soilok to ni kha tonin muna hian thil la omber chu America le Iran hian thil an chu swal pal theilai tak hi ni Iran hian khothlang ram mi puite ngai dana thli thlai renga Robert Kagana thujak angte hian huai sinna pe in America sarkar in ator the bak noran tumpha the ani heian ram pani in be na hi ti zwal theya atopa chuan Iran sarkar tan tual chung politics von thatnan chau indona lian jok an kalpuya ngai pal pha theya hei hi thil la om takani chuti lain Washington lampoin voi khat hanbele hlekila Iran hian tlom mayang ti an la ring shama heiana tirlama an thil ti swal ngai bokha ti swal non tir le theni Robert Kagan America in ramdang laka sipai chakna mana that tholo aw chwa pui fo thin tu chuan tuna chuan chutiang ruwa manna chu top to thoron ziak ta ni he boina chwa ma de ya thil thleng to lo soilok tu te po in an thil soya dikti aron lan na hian limna turan hulawa an lungai zok he ni zona poimo tak lo om ta chu Washington hian an chak lo na hi pomin Iran ngin na sang tak tak te pom si lo le boina lian zok thlentir si lovin kong an zo thiam don em ti hi ni he hi sipai chakna le ral thuam nei tam lamani to lawa ma thlir thiam na le fin na thoni to zok heta hian ram shwai tu te ngai dan po alain thlau hle ani Trump an Iran ne na thucha chiang taka thona America ral thuam te chu man mai thei turin anin pe to ni ati President Trump an Iran in inka hai siam na tura rot nan thlen za thlak tak chu anol no lokin Pentagon chu nuclear ral thuam phorte Ohio class submarine Gilbert ra in ngat mek omna mun chu mi puita sha turin a puang chuaka hetiang thil hi anti zen zen ngai lawani he thil hi thil pa ngai ani lawa US hian an ballistic missile submarine omna an thup tla thinani ma se tuna chuan an thup talo Trump an Tehran thil rot chu nom ne mai ni ti ina soya inka hai chu thi swal me kangani tho soinu loka Navy in he thilan puang chuak tamai hi thil na mai ani lo he submarine Trident 2 missile omte hian mun latak mil sangli zanga zita hlami target chu boy ho lo le chiang takina ka fu the ani Iran shwai tu te hian an laka shek na chi sang sang hli saktura dil na thon ma se an nuclear program chungchang ro an thup tla thunga Trump chuan he dil nei a nol ngala tuna chuan America thil ti theina chu chiang takina lang chuak ta ani heti la yani we sipai te chuan he bial chung mun sang sanga hian an thiam na te an ti thar renga Morocco ram Iran ram leilung ne na inang tak muna ral thuam keng the robot motors te chu an fia meka Apache helicopter te po drones phur turin anin buat sai mek boka B1 bomber te point in zirna an nei renga USS Abraham Lincoln atang point Super Hornet le Growler thlo theina te an thlok chuak reng bokani Trump le Israel ten ma an lak rualin Gulf ram te chuan Iran an nor to thlea Saudi Arabia le UAE ten Iran an beibok tuna hian Iran sarkar chuan politics khovel in her danglam dan chun na setakina zirmeka Saudi Arabia chuan Iran chungril khenga missile manga bein United Arab Emirates potelin Iran thil nei poimo sang sang te chu an beya heng an be na hian Lavan Islanda oil song bol na mun poimo tak potel nge ani Saudi Arabia hian Iran in missile drone manga anram an ron be chan le na tan ral thua mangin an be le tani UAE point he in dona in trantir phata chang khan film khur takin Iran mun poimo tak tak te an beya he hian thlatam tak chung oil song bol na konga Iran he ti buai ni Israel thop na nena President Trump an Iran laka man ro sang sang manga norbe atum na chu hlotling le a Gulf ram sang sang ama a tan lam nei chiang lawa thin te po khan tuna chuan khovela firfiak te thlober tu Iran chu andau tlang ta vekani Fox News a Jesse Waters na soidan chuan Juda tile Arab ho Iran lakan tan rual to chuan
Iran sarkar chu acheswal he ti asia theni ati Iran hian aban pha ka umapiang te Beihrawngin tuna hian hetiang din hun hi athlenga Saudi ral thuam da na mun puite UAE ma sonna ta na thilpui mo tele tuipui lama longlu na kongte Beihrawngin tuna chuan ama chuwa kalsan le hnolani ta a an kongte dancha sak anni ba ka oila tanga suman hai lu thinte po atlaniam na salhe a an che vela ram omte chuan Iran be na thok zo turin an tang rual ta ani indo na hi an kalpui chunzom le ani chuan Iran roi tu te hian thil la om tak America Israel Saudi Arabia le UAE tang rual te laka tangin ama chondon ani White House Trump a omlaya poi khoi chu shemnan na satak torna ni don ti asiata America roi tu chaklo tak Iran du to ka lentir hun khachu top to a roi tu chak tak an lo let le to bok nen thil swal ti tu te point chu an she thiam tan mek ani US le Israel ten an be nuwa Iran chuan an missile mun ma chi sang sang za zela somkwa je chu an siam thale man to ni in an soi US military intelligence report chuan Iran hian an missile da na le an ka chuana mun sang sang za zela somkwa je chu an thunun le theito ti atar langa hengzinga tam tak hi tuna hian a thenemo apum puye mo man theitura siam that ani le to ni February ni somni pariata tangkhan America le Israel sipai tang rual chuan Iran le hnuai kulpuite kongpuite le missile ka chuana munte na satakin an lo beito a ma se ka reilote chungin Iran na thokte chuan thilti chiate chu thian fain munpui mo tak tak te chu chak takin an hong le to ani Tirana ballistic missile la omna titlem tura be chu thilhar salo tak tura ngai ne ma se le hnuai thuk taka thil omte beiro thilhar sa takani ti asia theni Iran missile force te hi Israel le US thui thwai te tan hunrei tak chung la oman lo ni to thina an be na ma sa po khan lo tuar chuak thei hle ni missile ka chwa zat atira tlem le ma se an sarkar engineer te chuan ral thuam te chu la chuakin an man thei turin an siam thale zungzung ani hetianga ma an lak thar zungzung le theina hi vaukhana chiang takani a Iran ang sarkar lulul tak laka hian malak na fam kim lo nei chu thil la om takani America le an thui shwai te chu nuclear ral thuam siam tum le he bial thunun tum tu sarkar laka hian ton aina sa zo kan nor le thutlok na mumal tak ane angai don ani chutiang an ti ni lo chuan an huang tau zwal sau don ti achiang hle Iran ram chuan nuclear bomb siam theina lampanin ma son mek zela an sarkar chuan ral thuam siam theina tur khopa uranium ti chakan tum thu soin vaukhana asiam Iran parliament chuan an ramin be tok le ni ve chuan nuclear ral thuam siam theina tur tling khom za zela somkwa thlenga uranium ti chakni se ti choru ka kalpui lova tlang taka kalpui ni theina na thirlet mek ani parliament thunei to Ibrahim Razai chuan he vokhan ne hi fia takina chak chuaka he yan nom na an to dana zira bom siam na chak taka tho chu an sarkar chuan in huam hle ti atar langani hetiang din mun hi America le Israel chet lak na in Iran sarkar der thonzia a pholan nu le in ka hai din mun het lo taka mek lai thleng ani a kumtam tak chung chu Iran sarkar hian an nuclear malak na te chu muanna tan tian ni thon lo soi ve tang tang thina ma se tuna chuan be voi khat an tole huna boman siam ngal theidon ti alanta ka chuan an ni na dik takaron lang chuak ta ni nuclear ral thuam nei tum to Iran ram chuan firfiak te ral thuam a penga Israel ram chu noi chimi veka vawin an thenom ram pum puite chu vauza ma tum don ani in biak remna chaklo le malak na puitling lo wangin hetiang din mun hi athleng ta ni bera hemi laka chan le na thaber om chun chu hunala tlai chiat lu tukma a theito panor bele dole theina tak tak nei hi ni Iran sarkar roi tu te hian ngil nei na lan ti ri an she thiam lawa tharum le chakna manga malak na chau an she thiam ani hemi ni wang hian America le a tho puite chuan chakna an lan ti ra tul tak zet ani Iran sarkar chuan ne na chan thua soi Iran President Masoud Pezeshkian chuan thua chak chuak le to a Iran in nuclear ral thuam ne tumna konga America hian dan tumna tur dikna pakhat ma ni lo ni in a soya America le Israel tinena anin beina nunung bera Iran chuan engtine motak ne na chan thu war takina soi bokani sarkar thu chuana mun sang sang kal tangin Pezeshkian hian thu chua asiama tona chuan in remna chungchanga Iran hian aduang thlapin thutluk na asiam theito don ti soin in beina chuak le ani chuan na sazoka an beile tur thu in avo bokani hei America in Iran tuilam le boruak lamral thuamte na sataka be chiat saknu le
longchol munte ren saknu chutiang bukan sarkar sumle pai din muna chiat pha nu ni tlem te liam ta thil thleng ani President Trump achuan Iran in nuclear ral thuam siam chhuah chungchanga in biakna nei anol tlat wangin nuclear chungchang in biakna chu thilek leka ommek to angin alo soi to ani Iran in chiatna an to a an ral thuam te point America chakna an hne lo nuwa mula ho lian tak tak an tong na hi thune ina wang ni lovin beidon na wanga thil thlenga ni jok ma ni diktak chuan Iran hian enghne na ma achang lo khovel ma a amwal phowa thliar ranina oma annat na laya tak an tlu chibok ani zona chun chu he sarkar hian thil thleng dik tak hi engchen nge hlia khu theidona engtika nge na sa zokan non na ator wang hian andang lamanga emo antluk chhia don ti hi ni Irana jihadi sarkar ti chhia dan tur le malak dan tur ruwa manna sang sang te kan thulak na chuan hetiang hian atar lang Iran sarkar in Israel te America mi te Iran mi puite le he bial chunga omte vokhan na ti top chu America thil tumberani a he thila hian Iran ram ti chhia te mo an mi puiti na mi alowa malak turani United States le Israel ten anti tur chi sang sang an tarlan te lo ngai thaila Iran ram be ringot lovin Iran mi puite thlop zonga ro manna kalpui ani baka sarkar in thlakna mun ngetle tlo chu Iran mi puite nge atanga lo chuak tura be se ani sarkar puisa lak lu na nar le anin zomna zongjong te ti chiat sakvek turani a oil smuggling thil ti te sarkar in phenna sumdon na chi sang sang te bank te crypto lamte IRGC sumdon na in zomna le shekna an pumpel dan zongjong te bitum tora ti na ni bok United States chuan Iran in puisa thiang lim lo an chep ruk na le an oil shral ruk na nar sang sang te shek saktumin norchep na khau taka kalpui chun zom mek ani tin Iran sarkar in thil diklawati le apoi khoi chungchang te ni tin tlanga pui turati ani boka Iran sarkar do dal tu te meichia te zirlai te le na thok tu te dikna ta na mala tu te o chu khovel shia ta warzo ka puan chwa saktura ruwa man ani chuti rualin namtlem jok te le he sarkar chetna wanga chungte chan tu te torna po warzo ka tarlan zel turati ani bok khovel muntina IRGC te hi thliashan le en shan turati anni a firfiak chetna te mi puine chhiana le ei rukna nar ber anni wangin khautaka ma la tura ruwa man ani Israel chural thwa manga venhim turati ani a Iran le an thlo pol sang sang Hezbollah Hamas le Houthi telaka venhim na khautak kalpui reng tura ruwa man ani bok Iran in nuclear ral thwa manga vokhana ane fo thin ti top tura ruwa man ani a sipai chakna mangin an na tho nuclear program chu ti khotai sak thei ni ma se an che dan in fiana le pressure pek dan te ba ka in biak rem na kalpui reng ro hi chuan thil om dan thak danglam thein arin om lo hle Iran mi puite zalen taka anin biak po theinan tranpuina pek turati ania Iran sarkar khwa khirna laka him turin internet le satellite te inzomna thate media zalen te siam saktura ruwa manani Iran ramemo Islam sa khwai mo beilo turani a mel madik tak chu Iran mi puite ni lovin an sarkar zokani ti tarlanani tin Iran sarkar nor chepa an mi puite thlop tla chu ruwa manna pui mo berani a chuti rual chuan Israel ven himna ti chaktele firfiak pol sang sang telaka in thada mi alwa film khureng tora ruwa manani baka he malak na hi alotin ngei theinan ataka kalpui tora be se yani Hormuz Strait chungchanga Iran chu Trump ama atom don lo Doha Institute for Graduate Studies Media Studies Professor Mohammed Al-Masri chuan Trump hian Iran laka thunei na nei hnem tok ti ein ring swala in biak na manga inrem siam na lama apanangai don ni ina soye Mohammed Al-Masri chuan Al Jazeera hena he thil hi Iran tan chuan andam khuchwa na tura in do na poimo takania Hormuz Strait chungchanga hian sipairal thwa manga chinfel the ani lozia kan movek to ni ati China in heta hian munan ron lo emo lo alo emo inrem na kong zon mai lo chu kong danga lo ani ti ina soye Al-Masri chuan soi chun zomin harsat na lian tak pakhat chu Trump a hian Iran laka hian thunei na sang tak nein alain ngai tla thi ni a chu wang chuan he thil hi tharum manga beinang main akal puyani atibok Trump a hi akhing pui chu tom don to nia in ngai tlat mi ni a ma se Iran hi atlom don lo shim shimani Iran hian he din huna hian Trump a in chakna le thunei na sang jok nein anin shia a Trump atan hian he thila tanga chwa wangwang na tur kong ol sam omdon lo ni ti in asoibel bokani Hamas ten meichia telaka mi pat meichia nam hanga leilen na an kalpui chu ala kalchun zom reng ti an soye Gaza hian meichedin munder thong tak tak sang tam tak chu mi pa chi sang sang ten an la khoi chia a hetiang thil ti tu te Hamas te chawan ni lo
eile in tur mu nan chau hetiang hian mi pat mei chat na manga rongbol tura shen lui an ni a dam kho chwa na na kong dang than tur nei lo hetiang din huna om mek an tam hle ni he thil thleng tuar tu le che tu ten an tarlan danin eile in te tranpuina coupon stele poisa te chu mi pui tranpui ril tram le chan tu nei lo te nor nan le vona man ruwa ta na man ani a hemi chungchang an tarlan dan chuan Hamas ne na inzom na nei ta na tranpui na thok tu te le Qassam Brigades commander te chuan meichia pasal sun to te pasal then to te le ral tlan chung kwa te chu mi pat meichia na man pui ngei tumin an pan thin ani Hamas ba ka hian thil ti swal na saber te chu tranpui na sem chuak tu pol le tranpui na sem na a thunei tu din muna ding te an ni a eile intur coupons te chu mi pat meichia na man pui nan an mang tangkai hlom ani Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten AT ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei te ta na damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e khati zong khatun chumata na kanon ti chwale thei ti chu ni e